Juan-juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang IDKP merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita. Asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale Bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibaga sentendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, mersiborihan nehe. Si bagini dok lapihan simbadia, imosi tersurat i Johannes bindu 10 telu, ayat sada soh ayat 10 pitu. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 kan si mendok. Mula aku ngo Tuhan janah gurundene, memori nehendene. Kenepe patut ngo mesiborihen nehe. Si betoh ngo nehe murah kotor. Isa sinderang makdeng masuk misapo, nehe perlu ngo iwori. Bagimo kecemalan i adat Yahudi, lako menjalo tamu siroh. Persapo memerelai mi tamu, asa iborih tamui nehena. Sipata hamba ngo memori nehe tamui. Ibas lapihan simbadia si kita jaka si dari en, ipedos Yesus ngodirina, bagi hamba si memorih nehe si sinna genep sada-sada. Ipecerep Yesus ngodirina petupakan ulan memorih nehe. Jadi ulan memorih neheen. Ilebay ngo deket kata si menerangkan keleng Tuhan ta Yesus mendahi karina si sinna. Si bage tersurat i ayat sada si mendok. Si dari nai asadung ari raya Paskah i. Enggo ibeto Yesus dapat mo tikina. Itadingken mo dunia en lako balik mendahi bapana. Enggo mo ika kelengi karina si tersobana i dunia en. Jana sohmi puncana da ika kelengi ngo kala idi. Nai ulan memorih nehe, imo ulan keleng. Terakap ngo keleng i, mula oda pelinrana sambing. Tapi kenah ngo teridah, i perulan. I petarar Yesus ngo kelengna mendahi karina si sinna. Bagi mape mendahi si Judas, enmo keleng si tirun janah mermulia. Nang pe Yesus guru, pengajaran na oda ngopelin rana, deket menuruh sambing. Tapi ia memere contoh atau pe si tirun. Tangkas ngo isungguli Yesus mendahi kita karina si sinna. Kene pe patut ngo mesiborihen nehe. Eta kemo si ulakan pengajaran Yesus deket teladanna. Imo mesi kekelengan, deket mesi urupen ibasan cerep ukur. Mersodip mo kita. Lias ate mo Bapa sini sorga, katamu pesengetken kami. Kami mengido beli mo tendimu simbadiai, dak toong memeraikan keteguhan, deket gegoh bayi nami nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangap ibas geluh nami. Ibagasen gelar Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Lagi mau renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Juah-juah moban takarina. Shalom.